Kulumka Kok Khorang nai tong nai jot to kapang ni tahuk te bukuk sungna te lam sugo shini Koklam Panda wo. Norok shai numana sini Koklam Panda tibra hasteni joto shini munggenang borom genang kaya keba musama kereng recap na kereng ngong na kitinggui o Koklam Panda klai jago. Oma haike no tini te khoroksha Nograi shini logi phai aso phaija bongkha belai khana multi talented te mono chocolate boy ni bo shinta ko te belai handsome te multi talented ko ba actor dancer kita bo yoga instructor bo ke sana thake bini kabungmano talent tongo ke faidi sung tini bono lamsugui kok shalai norok tini shini logi pai thak jora nai tongli lamsugo shini tako mituna shini Koklam Panda wo Puilano jotono nai tongne rongno ani khani hamjangma khulumong tai chiba yafaro and especially Kok Khorang naro ani invite khaman bagai Koklam Panda wo tini Oke, nung pula sagara di bahay to. Kaham no. Ke life ro bahay ro choli to. Life tabo kisa personal life ote kisa nogrong ne te kisa busy tongo. So ababan kisa these days kisa engage exact. So I don't. Joton atiri mi tongo. Ako kang no puila no sungna musung ma kang ke nung do tibra hasteni mane tibra hasteni nge ka ba dofani first nung international glim international nung participate climate or bun tiki phai kya ke inke no tibra hasteni ngi bon India no abo represent climate Actually, Mr. Glam International abong ka 2019 competition ang ka afro ang charter reason ni India ni winners ram borok north east western south so ang winner ang ka east June ni so aban bagai ang chance mang ka India na represent kainan bagai Philippines so thangai but unfortunately joto borok baksa side man side maya but ani close friends roka saimano and baksa industry ni Kokborok hapani borok saimon that ang khanati thana ni dino but tini khana thana ni nang tongmani tini ti dino ni call so payo and ani bizangli ani joto no all prepared khaijak national round national chini costume round am tirokani tongota but kha theijak haipano kunang ya I hope ke Taiwan bagai kaham salfai ne haipano ang happy ke ang ijo ni winner ang mangkawan bagai ang balakeno sini bagai kunung to winner dong konsago ke kanini experience nang fatro climate ke bahai film to ni kaham no ang feel khayo naido ang agi ni simino ang ekdom modeling hamsago and also as norok saibon no nani kisa height bokolok no ke chini kabangma chini Tripura wo borok tongo ke je borok modeling go thana mu sungjago represent khaina mu jago haipano height criteria ni borok height ngya ni bagai borok participate khaimia so ang wan suka ke anwasung matai rok ani height kam ke reka so why don't say ang tangi try khaya tongai so ang try khai kya hard work khai kya and last ang winner bongkha so ang belakeno happy apan bagai again modeler bongkha engke neng o jaga bon winner kha engke neng aba busuk jora tin struggle khaina nangkha abo experience of your share khai khana ang struggle khaima ni hinke ang jefro first modeling ni haparo chengka afro ang college diploma usigong ang Tripura ya out of Tripura Rishikesh Uttarakhand and engineering khaitong mane gafur ne hoite no ang like agine hoite no interest to tongo haipano bhai ke start khainai biang te start khainai o kaisa lama nang adaba so abo saiminya but haipano ang agine simino follow khayo Mr. India je Miss India Miss Diva organization Femina Miss India borong no follow khaite ko taibo these days so tabuk to type chini bagai kabama opportunity through internet belakin easy tak to hayadaba so hamtene follow khaite angkha ke first ani bagai challenge angkha fitness ram thanibo because ang agi fro kisa taise lean tongmani haipono nang modeling pageant thana hangke nang nin bagai nang fitness bo nangnai not only fitness nang mentally bo nang thikna nangnai nang bai ke represent khai so aban bagai ang grooming khai tani asak to time nang ya but like agini simnang groom khe to tongono so asak bo ani bagai asak hard ang lia okay nang oboni pore to nang Kokborok haparo bo
Yes. Thaikya. Aboni porani Mr. Glam ni sakang ang Mr. Nortiso tastang ang Garnier Man mega Mr. Nortiso. Abo hungke ang 2013 ni simino participate khana mo sungmani but luckily ani college after hungke ang BTech khai tongo final year 2018 no ang bonogo sok pai drop and anu bicall ba khai ka agar talawa city audition nang nai tongo nei aitor mawang afro aitor ma ko metro bazar sakabo kang thangka afro ani 2018 no ani kaham no ani physics rock ani height body rock so ang audition rika azaga select ka thangai top 5 ka first time chini tiprasa ni bishing araba first time ang top 5 sok bai ka 50 contestant ni bishing all over northeast so after bo like kaham no placement sok bai ka so ke the borong ni life the first time man jefon pon nang samung ya pressure kisa pon nervous ngo abo natural ingo gino oma hera bodang kha ang tam ni shanai jeng joto borong no baksa like same ya hai da baksa nervous ngo baksa stage uthana ke excitement ngo angke amte angke stage uthana ke ulta se you know agar tai bo se yes amte abong ke agar ning lokorong ni kisa share khai khana de design bahai ke no active no je chini tabuk nai tong nai rok kebang ma borong no kebang ma feel to thana mo sungjang na do norok dancing go hundi singing go hundi tabo anchoring go fano kaisa hangke stage camera ni buskanga sung jotona face ma khayo so norok wansugina de camera norong ni dol hnei norong ni logi song hnei pano so camera by jesek nang free ke tong manai jesek niji ni wansung manai asung nang confident finai so abuna ni kaisa mantra tips jotona re na muchko ke nang aban pore ke to kokbor hapara hapka ke kokbor haparo hap mani nang sabuni ya mani sabuni yak bai toli ni o jaga shok pai ka tai abuni kuno kebeng mulu maka abuni kisa share khai khana Kokborok hapara hap mani bo ani graduation pai manias halabong ke 2019 no ang faika jotono August month of faika ang tripura pararok jotono ship khai agot labo so agini simino offer ke manjak no 2018 16 rogo offer manjak no haipano ani kaisha no ani মানে আং চংজাক ইফ যদি না আং kokborok haparok haike ang pura oroni simi yakung jora pura একদম ফিট কে ফাইনে হনে হাই কাং হাবিয়া আবা কাং চ্যালেঞ্জ আগেনি সিমপানো ইফ যদি না আং 2019 নো অফার মানি পান আং ফিটিং yang কাং একসেপ্ট খাইগলা কামো হাইপানো আ ইয়ারো নগবা ফাইজাক এন্ড গ্রাজুয়েশন বা পাইজাক সো অফার বা মানি রেখা আবংখা Johnny jong records nai kaisa production tongo borong ni yang te yang offer mang ke offer manai khalai ka ke success nong ka bo ke ni first music video ke ni bo bongkha first music video hungke biba jamatia by musadi chumine khorang nai and singer aba ni kumino klayo abang ke subasis debarma bo ke ni tabuso jora toi ni kokborok ni music video mane busuk ta na music video khlai ka busuk ta bo but gos goni je haipona 10 ni aba leng ka ka oroni bishing ni favorite ka tamo favorite an kono kare but kaisa jaga thangke kaisa song go kaisa rule kaisa abo favorite kare yani মানে যতন ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার 10টা সং 10টা গান 10টা ক্যারেক্টার্স হাইপন ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার বিশং গপন অবনাং হামজাকু গো অবনাং তেসব বারবার নাইনা মুসুবনে অম হাইপ আং কাইসা হাঙ্কা ইমোশনাল রুল একদম আং লাইক ক্যাচ খাইমানো দাতি দাতি কেসো আবর গবং মানো ইমোশনাল ni গান তো তঙ্গ আই চুকুলুং botong kaisa gata kesaka bai par mi dar chapani abo lang matong fana mani aborok bo kaham no like ya haipona san thang ke chukulung su belai ke heart touching belai ke no emotional o sana thang kang ke mane rang puisa be hamja no compare khlai mani ko ge mano bo go jaga gola ko buri no mayangai kisa abui thang mani ya thora sangi thang ka bo me dangi thang ka but haipona ang joton audience sanamu sungo am thai tang dinarok live botai bo se no overcome khaike jeng chanai abo just entertainment ni bagai khaika ke sengtini kisa nailia no chukulung ni video mi ang khabang ni ta huktai bukuk shang ke sengtini obani music video kisa nailia ni abo nu khang ke belai se ke bo nai khang ka bo mukti khilai so tong maya ke sana thang ke rang bai
rang by hamjang mano compare khaina to kogyano tangke abo rang thing important hai diba life or rang important tongo hai apono abo ke love by by kuno compare khaina se gre rang by hamjang ma kuno compare khaisi ma ta ke abono sana thakang ke tabu ama hayengei ko lab ama hairok lab rogo thangai baksa nijini life no suicide hai ka ba koborok ni thangu he deba ke omti rog ni lama thangya wo tebo nung buskango mane buskango agugui shak no tebo nung confident ke buskango agu thangna nang he deba ke abono ang sana mo sungo takuk tebo shno je oma hai face khainu tung he de real life je real life of face khai tong nai rok mane oma hai ingya wo mane sungno sagang puila sungna hamjang mang nai shabo shini ma phasiri ke ma fa song sungna hamjang ma ro ke obono sung wang shugui mane oma hai obong ni sacrifice no wang shugui sung buskango tebo aguna nango oma hai tolo klugi wo he deba and tai bang sana mu sungo chini tabuk yang start rock bisir bag break up rong like ke party khalena ni ke yak rok rana ni depression ang thang yes depression to like about automatically ingin thango haipano asak di bo ta thani ke no ni future ro pura blind ngai jat sabanang bo jotono request in khaina mu sungo it's okay if ni kapala nan chasena if nang je khoroksa borok na hamjagi tongo a khoroksa borok no bonona nang bono manliya it's okay nang wansuk di tani bagai tai ka hamsram ja khnai and thoughts by cheng tai bo agogi mangkhe overcome khai mangke abon nang tai bo strong bongo ang wansuk go tam de ne wahai kala buskang bo thangna nang ta ke nono ta sunglu kha romantic go bo ke tai emotional bo ke ko emotion man nang muk tu kiklai mani abo ta bo mane kubi da na abo na biti rogri da no ang je pano ang kasi emotional script mangkhe ang script pore first pore mani pore ang visualize khai pa yang like mukumuita so automatically khai pa buiba ba ke khai semia but ani ke as easy nang muk triti sa abo no no mane real talented actor ke no tabo depressed ni kok saka ke nung sana thang ke nung bo drugs ni campaign yes ke sana thang ke sung drugs ni kisa sala no ke drugs so sung sauje drugs tanadi consumption ta khai di ga haipono sana thang ke bo to samu hamiok godal phono sudu logi song bai simia depressed bo thangi bo mana bo khanya ni nangin thangu diba ke abo like nung ko love hai ko ba family matter ama hai ro inke obon bai ko overcome khaina ni ke nung obon ti tam sana obono tui ang honestly ang bo sasina joto borona depression kabang ma type ni depression atong ay adaba office ni handi nok ni ang di love ni ang di poran ang di ang bo depression masa ang bo ngzak no once upon a time haipano ang depression ang furu hingke cheng tam khlaina nang make ke ekdom sak no angke jotono sawa sak no hamta khaide no ro ham khayawoi nang je jaga wo ni lek nang je jaga mani rok no maya angke gym rok focus khayo ang je for depression panang kha set panang kha angke angkan khanao so that ani mood turn angi mana jatke so awan bagen ang jotono koina musungo norok meditate khaidi tekisa ang ang yoga bo khayong ke bang o jaga rok an onek help khaika yoga wo meditation rok khayei and gan rogo like oino activities by ang gadali tongkhe o kisa o depression rok kisa chale mano awan ang norok no jotonon sanai please norok bo niji harm khayawoi chung chini parents no wan sugoi chung chini future no wan sugoi chung o srapsa moment oba haino se time by jotone thik ngu mani o kok kubui no ang bagi fru wan sugu uf ang o depression ang tong fru ke o jora hamya puro rogo bahike paino buhru paino kete kese bui to salaya deba ang bai simino tangi ang oba ani da kapal hamya ni amte kunung ya bo nang jesek depression nang basai mangkha no types strong khayo amte ni ang believe khayo to aba hai thanga ke olo regret simi sung nai te kuno aba life ko talte se phirogi phai no aba no ke tab or thanglai so ne ning yoga ni kok samani ke no khoroksa yoga instructor na aba ni certificate na ja ne ke no aba experience ki sa aba nadi ang charani simino ang flexible no charani simino ke 2013 no ang je fro rishikesh thangka ani college diploma khaina bagai and rishikesh capital ni yoga capital ni sini jaga wall ni se so ang first thang pura ang saimia rishikesh buntai jaga ni rokta but ang je fro thangi sogoi ka a jaga foreigners rok mangsi
mane borok coaching khaina hayo ta hingke ani bagai hingke ang type se like ani bagai porani logi ani bagai type se benefiting thangsiu ha daba ang wansuka so ang gamti borok se do ke je farpano chance make a chance no khimna musung ya borok yes hingke ang wansuka ke ang tabuk ang to haino flexible bo ang dance bo khayo contemporary dance hingke contemporary dance khaina thangke yoga ni mai flexible tai bong nang ha daba ya gani bagai hingke abotai double benefit sing thangsiu thangka jaga thangai ang college fungo thango till 4 jora hingke nogo phai rest khai 6 ni simi and 8 hingke yoga class ngo hingke amti ke khai hamti class khai kya hingke ani sir ani guru borok tak vietnam borok hisang ni no and ani kabang ma friends rok no borok bo offer manai baksa thangka dubai os phrungnani no baksa china o thangka baksa tongo kongman jaga no like out of india no bisir bak thang jaga acha ke ning tripura hospital ning kuno amni center yoga center of the closer ang wan sugui tongo but as of now kisha nogo chini construction ro choli tong bla ban bagai taw clock ma ko maybe future ro clock pan mano ke ning to saka ning khraksa dancer bo ke dance batamo o boda ning shurungui na no ang jotana se like agini simang na nai buino no bi mang no maybe ani ang sajen tai ani mung bo mithun ani nana song fari de kam mithun o thiyo da tong ho ni sanai mithun chakraborty bo actor legendary saimia mung ni bagai da kisa effect ba khai ka saimalia ke ganung bo like good dancer oh but go one suk de no good dancer yeah but yes apane musai man drop ngo musai man shin bagi to bele perfect kau bagi bodan on a future one suk dance ni bagi lang saimia ko but saimia I'll go with the flow nangam na believe khayo ke one sugui to tong na nango hai pano ke mane angke follow khayo to go with the flow am de hai acha ke lukurok bo shaimana musung jago the nini of physical of fitness mane ta usuk maintain khai tong man tam rok diet bai ke khlai ning usuk maintain khai tong ba tam yoga plus ning gym bo sa jago edo gym bo khayo ke yoga bai da gym bai da mane bubuno kuni bai da bai ke abo khlai ka tin secondary yoga tang acharani nai flexible tang charani simi no yoga khai ka just certificate roni bagai tai bo ang different post tong yoga post mane hard ta abo srengnan bagai ang yoga khai ka fitness ang gym join khai ka 2016 isimi je frang btech diploma pai btech ka afru fitness join khai ka just because ang participate khaina bagai ke modeling go chini pageant rogo so 2016 isimi tabo 2022 running choli tongo fitness ang advice namu sungo chini joto borok no hama log yado chini bukung mane ang no go gym rogo body sramna ne hinke patience nango srapsa baing yabo umti jadiata nang 1 year 2 year 3 years rok nang thango nang daily daily regularly khai tong khase ni na body nane phacha tong yab le dia baksa time nango hai ta patient baksa hinke 3 month 2 month hinke give up repay result ma ne bagai so result dati ma yabo and bui baksa borok sao 6 pack srapsa baina kari pai nai ni 6 pack kari na basa asanya 80% sorry 70% jeng diet to focus ma khayo and 30% aba exercise amte heri diet to ka tam bai ke wo diet to hinke naryang to markheno kati thokjang nai kati chai ui tong samai ang amte heri borok sweet ta ani bagi markheno difficult tam bagi hinke ang tai batak the family bai tongo fridge kholoken se cha janai nugiro hinke agi furu phatara tongphura sik difficult ya furu ke ang saijung tongmani ba ke ang je tam nang abo simi ani je gym ni je jinis bread rock thalik rabo pai tongo butter rock haipano nogo phaipron chimge kisa difficult ang jakhang because phung hai no khena se biscuit rock berazak laddu rock kabong kang cover sing thang abge control khaimi ang ko bai ke abo no ke abo no ke like mind no sing setup ma khayo no ang abo chakheng la abo srapsa ni bagai se thoknai 5-10 minutes ni bagai airpore jeng taisha nai jeng jeng regret ang nai hinai an bagai like of mental of mark no focus ke tong nangam tai
belai kan sacrifice ma khale yes marken angka sing tabuk kokborok ha parang isa thanglai ne ke no tabuk no sunga ne kokborok ha paro tabuk sugjor tui mane table development khaina ni ke nung to fataro go bo mane nubi phege ke buskango mane te busuk jor tui develop khaina nangnai sin tripura hasteo kokborok ha paro as compared to chung other state manipur hindi assam hindi chung tak fana se onek komo ko hai doba chung tai bo eklogi thansa ke chung kam khailai ke sak tharik khailai ke chung angwan sugo chung botai bo atak to ago goi no tongo 2019 ni as compared to 2019 ni simi tabu tak to onek advancing paiga ang first music video khai mane bai tak jora teita so abono tai audience rock support khai ke to ongnai no mano ang kha khayo okay sing oron no takai se kok sing kok borok ni ha pani no ga nung tabsuk jora tui kabungma actress e ga ban phatani actress bai bonung samung khlai ka ke nung bahai film ma khlai nung the first puila je phatani beri bai nung khai mani ke bahai ma to abang ke uko maxina punam maxina afuru abang ke ADG production ke by oni mani aban se sekang ang azaga no bong ni production no oda chicken bo khai jak oda chicken to hiding khano oda chicken ni bagai asike tarif ma kha chini gym ni bong ni once borong jadrok bo onek khna tok jakha phatani borok wanu message khayo amti rokhne ang morning walk rogo thangpuru panase onno jadrok bai ang mane oda chicken ni bagai mane ang aske greetings ma kha kang aba expect khai chima ya se order chicken na se ke bororo hamjaga na so order chicken success ang bawe nai pore by ani ma anu sajak ke kaisa music video khaina ni abo to phataro tongo aban babe ang next time khai ke nung bai na khai pe nai ne song saga bai ne okay khaile ne bai ne ge ekdin salsa ang khwaya afro shooting no bai sharo ano manai nung whatsapp clog naigra di ne ke ang saga tam bai ne ke o actress na shishini ke ang saka shiniwo ke oba like any one of any favorite si manipuri actress ni bisingo ke oba nang takma khainai ni sabam I was like surprising jang bo weda okay ang je like any mane sal mane ang je jisek chajak kumani borok bo be sang customer khainai ke like I was very happy mane belekan tong taka and tong thage koi ko success ken pai le khabo bo again te khoraksa puja ya puja devnath e kinu boy khlai ka yes ke borok khorang ni no shoot khai puru mane busuk difficult dang kha like borok to kok buji ke abo kuno norong ni difficulty dang kha easily manang ni thanga comfortable nairi borok kini no good actress and acting kuno language kri mani amti haino acting kaisa bkha ni go bisingti phaike nang jespano nang jese kogo phana khaima no bas abo expression se men hai adaba so borok ni bagai kaisa na problem khabong ke lip sync ko khaima jagawo borok chini kok bai lip sync khaima jagawo ka abo sara hasak difficult angli okay this is some piano actress ni no tabuk suppose and actress ni bising go nang keba by date khaina ni ke saw by date khaina inga tai reject khaina ka saw na reject khaina option keep that on option kering kang bung nei mangla dapat sadita jotono kaham kaisa khoraksa to chongi nei mang what to want to break ka if jodina nora ano if jodina option ra kyang sai ra kama bo bai nei so rom de puja and mixina da han borok khorong ni bisingo ang sabe date khane like sabno reject khane puja bo kaham no maxina bo kaham no if date khaina ka maxina thani acha honest terms akang ang tabu so jorate ni life journey model simi Mr. Glam katai kokborok ha paro me ni tamshin tamo shreng mangmangkha katai abrong na kisai tamo shreng mangmangkha kemang feel modeling feel about sreng asung na mano acting about modeling and acting out the different world as modeling ko hangke ching ram mahimo brand rong de bagai kama khayo show rock hangke acting ko hangke ching act ma khayo kuni no alag experience but kuni no bahai ke bui bahai ke eklogi shakthare kam khaina ni bahai ke unity ke kam khaina ni abo ano furang ka jagao and ta kaisa hangke respect
kini jaga no nango and abo nang wan sugo ke respect joro jaga no ton ke abo chaw am da ita 이게 그 다부슨 거 탕라는 마저 샤분이 마저 샤분이 아버 다 릴리즈 movies ya abo ke 릴리즈는 가나 releasing ya nya 가나 아차 까부 프로그램 abo hopefully abo man to nang gi mano ang sai semai ang ta se phaipan man nong ni studio 도 most welcome 파이나 나나 이게 okay okay 게 아버니 사 사이 가나 mazra saboni abo bo production hangke abo mandani bororong ni boni ketal production no and jotono chung ajagane je cast hindi je director hindi camera jo cameraman hindi jo makeup artist hindi abo jotono chung 30 ni komang se jotono 38 ni komang haipano kam hangke borong ni ekdam first class and o mazra saboni abo haino kaisa romantic film ya abo kaisa society ni bage ekta message ya abo so ang agi furo bo movie ni bagi bo farmang ka haipon ang ke kisa society ro message renai jat abong ke ang hamzago and tau to as khloge shalia ang next time if jodi na faifuro aban bagi ang ta details ke kam ke sanamu sai mali da thabu da bagi sing kisa all mazara ne kisa video nai le trailer awang kisa nai le na khapang ni tau te bukuk shong sing tau kisa bino trailer no nai nai le Rediniya romdianiya hamjangmani hadugo himlaina nagardi takuk tabu ga phone na sungsale jono rediniya khamani abo bu jaga o khala lai mani rediniya chang abo shopping mura rogo thai phaika and nirmahal and je chini state ni je kisa famous jaga je chini chingtai bo tourism rogna chung support khaina bagai chung je kaham location tai bo oino kobang ma location bo tong mani chini jemon like chini ujayanta palace aro khaimale chung kisa problem sungai din rong ni kisa shortage ng mani bagai khai ga tai bo no jaga ro bo khai na tong mani ke bo phatani actress ngai bo o triple hostel ni bo acting khaina bagai bo bahai ke bo no bo goshika to bahai ke khaina go abo hungke by anonymous simon chanai bo no approach khai kana maybe bagai bo chini kokborok khafano nai nagi puru rogo tau to chini kokborok ni videos rogo phatane borong nayo aban bagai no bo khai pe kana ne ke nung to ta busuk jora to ni success like ni successful man je sam fu khai pe mani ta busuk jora pita ke obon ni ukologo ni kono godfather da to ni borong ni kono to godfather ang ta busuk jora ang je khai mani abo ang ani sai ma no yes ke bama borong ni na ang number 1 ang chong gabang ka audience ano hamzak mani bagay no ang asuk jorate ang faimang ka and ang all credit ani abo ang audience no nang yafar namusung audience ni hamari bai bor hamzak mani bai bor ano ta sinai namusung mani bai asuk jora sokoi mangka ke kuno godfather kare je godfather he ang chongnai ani audience no abo audience sobse chini audience ani bagay kotor angke nung to sana thangke volunteer blood donation yes angke volunteer hingke sung tabuk shaima no je lukurok blood donate khaina ningke tabuk phono bor bus khangwa abu gya to borok taw phone kirima ni tongu sha khamyang na bo kiri jogote oboni bisingo podre pod borok wangsu je tamoro ngi thangna angke nang oboni ti kisa lukurok thang belekhena hambai o volunteer ni bagai ang volunteer I blood to bang as a volunteer no khai tongo kemang borong no kirijago thui da komi thang no hone boni busagrong ni ta abo kun amte ya nang thui de ke type se thui katal ni ni busago phaike mane creating ke abo nang type se baksa ke sawo type se chinao rok ni ta ke amte thui kun rukhe abo kun pai amte ya thui de nani nango jeng chini thui bai jeng buino mu thangi manong ke obosuk hamcha ja obo happy feel khai ke mane nung ni thui bai nung tekisa borok no nung safe khai ka bini langma like obosuk happy nung tam sa tong ha da ba
Ke thuyo kuno color jati nangya blood is blood ketsak jotono bo Hindu hindi Christian hindi so abang jotono sana musungo norok bo I blood rok be kerengna ke kerengi mano and norok bo kha tongke norok blood donation rok khaire di nini sakari rong no je chuba di because blood haino jeng srami mai abo mutai rok je srami homo sa hadaba haino to blood sramai able seng chemical rok bai so blood kaisa belekna chin bagai nangkuk mani and abang sana musungo je mansak ta kiri di blood kisas angbo first time mo angbo blood kiri jangai borong no thuita ke thuino kana se feed dong na ha chance dong but amte ya bas kisasa simisi sa o khasing wari adaba capsa simisi kena nang rebai pa ke nang type se fresh ngai kita kisah ke buiwan sugo je tattoo gunang rok rima ya naita abok amte kunu ya tattoo gunang rok bo norok rima no if jodi no nini tattoo khaimani 6 month laizak ke norok bo aram khen norok bo donate khaiman kapang ni tau te bu shang norok sainuma na tabu ama high blood donation khai ka hangkang ke kuno ni kunu chaya ya norok ni kunu mane hamia rok ya norok buskang ma hai kana agu di lupurong no te bo chuba su khlai di ngase buskang go agu manai te do parang no te bo kusung kuju kari manai ke sing te sa thanglai na next question no boli tabuk tu ko boro ha para khalai to he deba kin tabu su ke jorati Bollywood ni ni kuno offer of the fight actually ang GTV pe bo kam khai ka kaisa serial lo zindagi ki mehek nai abo hungke ang 2017 ang college tong puruno kaisa rule mangka kotor to rule ya kaisa jaga wo serial ni kaisa part khana ni 2-3 episode ni bagai so awan bagai ketal an bagai kaisa opportunity mangka ke rule chikon kotor hne kuno krei rule mane no act mane act no and ta kaisa ang az GTV ni borok to Bollywood ni nanmano borok bai kam khai ta kaisa ang srengna ni mangka bo hngke a jaga wa borok cast rong no asuke respect khayo mane a jaga khum phalnai no pano asuke borok kaham ke tonewo respect ruwe so abar ono nugui ang onek happy samung ba samung no he deba tam kotor tam chikon samung no saktari song khai nang oboses boroni respect he deba ke aga song tabu tisha thaglai no kobrun ha paro no kobra ha paro ya nonang tisha ko dun to tam sanai ke sing tipra hastini mo charming actor ke ni big fan buri rok bo onek no ni nukulo go obong jak na mane life no cover jak ke nung obona tam mane bahai ke nung handle khlai distraction bahai ke avoid khlai bahai ke okay avoid tam je borong no hamjang ma rei tong ke hamjang mane no lang avoid khaime no yes borok asaka no hamjaka ani samung no hamjaka ang appreciate khai borong no bo ang amte kena no hamjagi tong di am ya abon sana musung crush ta mane lukrong ni crush ang ke ang lukrong ni crush ta okay gimana ke abon bahai ke ning sik ke mana nung bahai ke ning abo sak na country tong man sak na da ani samung te nang because ang market na focus tong an district ngi da as okay but focus tong ani personal life bo ani kam rogo anta eta acha angke nung tabu ka sana thang angke nung khoroksa civil engineer as well nung tabu abo bo kobra ha par khlai to na angke nung as a professional civil engineer nung future ngu no permanently nung lang thana future ang civil no ang ani engineering abno nang lang na musungo as because chini Kokborok haparo tabu asik stable ling ya ko ke chung abo ban sung lifetime thang manai hanai awan bagay na obo bo khai tong nai offer mangke jora gothoke so but I would prefer civil engineer ang je ani a job obo ro nang future ro thang nai okay tabu kini Bollywood ni favorite actors ka sa actually norok khana ke norok so na jaga na ni ke fana movie bo bishinaya ani ke favorite book re gan tam no bishinai
ang asik kem nasik fan yang je hannu go gan khna o bui tabuk just recently RRR joton nalejak ang takpan naya ko asik craze ya ang abon one of jago hai nung oz industry wo acting industry wo tong idan nung amtei hinai but I think ang market na buni se kisa different ang asik bui craze ang phon ang asik gani ni favorite chamu rok tamo favorite chamu chini borok ni মানে যত ন তাসিন যত ন কতই তো আং থকজাগো ন সুইট রক anytime taufan manga taufan chai khimnaim dai hebano ani health ni bagai ang kisa health conscious ni bagai ang abono chanamu sumpan side ma tonai absar ang chicken thokjago chicken chini diet chicken ang regular bong use khayo and pork most deng amte ro khamjo pork sakang ke health sa hameng thango no ang mane bu pham chai bu pham chai me ang ko ke jani ni crash ro kunche crash ro saima khadan tam thom jat ke kha khlayo muya chakai ke ni birthday borok parcel khlai ro hote ni je favorite tam ro ke saiman tam lo korong tai tam favorite tam jate nung bo ako je anu impress khaina anu ang baje ani Instagram ro tongne rok borok kana sinina ang daily updates rei tong marok ang kutui ang anu impress khaina khaina kutui jinis tui rei phadi but me pat jaunga ande hai gan tabasuk jora tui nang je actress bai samung khlai phai mani gan nang next te wai shabu actress bai ni samung khlai jamus next sabai gabangma pending projects tongkho lipika bai tongkho bibani bai tongkho saipano tai sabo tax jorate okone ni no tongkho haipano sab pinakina bai bo tongkho haipano saba bai first nongkhorna ba saimia ko kisa o ang thajing norno samani hai kisa nogo ang kam o kisa gdaljang ni bagai o music industry rogo kisa opimaya ko antai da cái được xong khai mus market tây vai sao actors vai nung mane comfortable mane nung bo vai nung comfortable nung tây vai sao bo vai xong khai ne abu actress actually ham joton ang bono ekdom comfortable am tia joton ani bai comfortable kuno diplomatic answer boya borok bo saimon ang borok bai comfortable hnai and ob nung bai no khaina musung am te tokun kare because je actress tak tong mani ang je kam khaimani samung khaimaro joton kahamang no and yes ang joto bai no tesha if offer market and joto bai no kam khaina joto bai comfortable ya kha khala honest nan sarang da ko mungke sing ga pai tho thang lai suwa ne jora kari khaba ke nang tabuk su tabuk ni next project tam ani next project abo no movie majra saboni antasha faima no o channel lo asta gota audience no cycle langnai and obo kaisa chini society rong ni bagai message chini not only chini aged ni simia oro chrai rong ni botong nai mafani saman ni bagi bo message tong nai and chini dadu bura soni bagai bong ni bagai ni bo message tong nai awan bagai ang excited plus ang lucky feel khayo ang o majra samoni ano rule mani bagi boro offer mani bagai and tekisha hangke ang dofani bagai kam khaina musungo and especially ang uko youngsters rong ni bagai borok tabuk to chin drugs rok klai ja geda ba and awan bagai I want to be the voice am ta haita mane spokesperson namusung born ni bagai awan bagai na ang ani main ang opinion rogo thangmani bo abani bagai no so that inspired angai ani yang tei lead khaimana bagai borok no ang basat perfect ya haipano try khayo perfect ke tongi manan bagai samung sitara rogo chalai tongi manan bagai so anunugai masamag na shirangi manani bagai chrai rock chini tipra hasin borok aban bagai try khayo so o movie bo abani amtei nong nai social message ngai bo so kha khayo no abo hamjagan hnai and next time ang jefru oro faike afro date fix ke norno cycle nai tabung jorote ke abo ke sungmori nai no no so mutu tong kan ne ya hambai ke tai sa sagan na pai ta no to ko kan kokbora ha paro nang jote actress bai nang romantic khaika romantic emotional ke ne romantic khai pro go nang om haida feeling ka je really ni thaka je kisan ni o actress ro nang
माने बखा बायदि जायो जाकनि दाखा अमा हेरना का ओके कायसा हंके आं ब्रेडंना रेस्पेक्ट रगो जतन रना बनांगो एक्टिंग माने आं एक्टिंग केना खायो ओ आं तगैसा हंके आं आंनि पर्सनल लाइफ बाय आंनि प्रोफेशनल लाइफ नां मिक्स खाया आं तगैता सो आफरो इफ जदिना आं ताबुक कायसा बरंनि रोल मांखा खायना बागै if a jagawa bo yak tangnani sajaka so ang ese mithunungi khaigilagang ang a borongi khainai as a humanity yes a borok a je achla offer bhaike mangkhabo a character ngi khainai so a character ro je tongo am dikhena khainai so abani apart from that ke ang o ani jo mithun jo real life ni mithun abani like cross limit ngile ang taksik jora khaya ko and map mang ya kham ta ke nung taw su jorte ko nung ni character different character khai ke nung next nung bung ta hai character no nung comfortable no ta obon khaina musung sugu hunai kore but je ang offer mama ni je khaijak rok ab jotono ang musung mane agi furo rogo and me jotono kha ang je musung ma rok ma khaikano ke obon musung sugu hunai abo kari ko but nai saimya ta future billion par rodang na rodang billion par rang wacho jibon fan wants to ko but khaina musung ya if jodina ang ani a rule by ang match unke ang khainai ta ka tinim to lok ko musung sung ka ke pai tha nung lok rang tam sana musung message tam banam message to ang thaching jar ka jara na ang kok satani wo norno saipai kha taisi sapinai hambai belekeno je tabuk nai tongnai rongno and norokno ani godfather norokno ani bagai joto kisu audience rok and norok tongkhese chung awan bagai no ang ani hamjak kuma ani ama songni pore ang yafarna musungo ke aba audience no ang rena musungnai tam bagai hinke audience आपको कुछ को बतलांग मानो आपको गिरा भी सकता है अब ना बिलीव खायो and ताइकेशं के आं नरक नि बागै आचिनि दफारं नि बागै आं ताबुक सुक जरा खाइ हाइमानि हाइकेनो आं तैबो फ्यूचर आं चिनि बररं नि बागै आं खाइना मुसुंगो आबन बागै आं गोबांमा volunteer रो इब्ला तो हन्दि मॉडलिंग नि होइते हन्दि कैम्पेन हन्दि आं गोरोंजाक just because आं मुचुंगो चिनि बररक तैबो कुचुगो काइ थांतुं हनै and especially tai teenagers rong ni bagai ang borongno sana musungo message rina musungo please norok drugs rogo ta gadali drugs sakyabo chini life ni bagai se hamya nung tamni asak chungno mutai rok asak kaham ke chungno srame hoka sajung no harm tangi khaina ba abo chini parents rong ni bagai bo chung wansungna nangnai asak cost ka chungno upamani maybe chung tabung realize khayana but future chung jotono realize khayo asuk chungno pushi tui haimani borok a kolam ti khiklai satong hunyawoi wate hunyawoi awan bagai ya cost klai awan chrai rong na sanamu sungo please no rock drugs rogo ta gadali and yes kobang borong na drugs gadal jak botongo borong ni bagai phat chake give up khainani possible ya tam bagai ke ang niji bo sakbai thang nukjak amte hai borok rok no ke borok like tinini yakar dingke yakan maya kunung ya norok khaipano aste ke yakanani try khaye norok oino activities so gadali gym rogo handi yoga wo handi tai oino jagawo so nung ulo nini healthy lifestyle ngi thangke nung ulta regret sima khaina uf angagi furtang yam ting tong khane abang ansugo and asungno angno sanam sungo tai hambai norok anu nai tongmani bagai and kuno bishi kokrok sajagai thangke narongno ang nakar sano asungno belai kana hambai sini takuk Mithun Debbarma no kha khlai te waisa sing norong nono man finai sini studio no okay norok ri hinke bai sure hinai khapangni takuk tai bukuk shong norok tini bini lifestyle ni shimi bini advice ro norok jottono bin nangkumani kokrok norok tini kokrok no norok utilize khaimana no kha khlayo angke sing tini orono sing pailai suano angke haina hai
ซึ่งนรกนี่จ้าทั้งมันนอกไรรองนะซึ่งตู้วิไผ่ปีไหนอันเกนรกคอมเมนต์รีมานนรกนี่ next favorite นอกไรชาวบ่ก็ซึ่งบ่ใส่ตรงไหนบ่เนาะที่ชัดตู้วิเอาจากก็กอกลำปันดาใครนะบ่เกยเกนรกไปทักก็เจไนตรงไหนจะกอกลำปันดาไนตรงไหนตาบ่เพิ่น subscribe ใครก็แก่ Facebook ใครก็บ่ YouTube ก็ทั้งนรก subscribe ใครดีตังอีเกนรก TV นุบิไม่พอนนรกอร notification มานะอีเกนรกนุบิมาใน live ก็ซึ่งที่นี่อรนมทักชิวานะอมจะให้กันนรกจอยในตรงที่ชินก็ครั้งในบิชิงตุ้ยฮัมบายคลุมกัน